National People's Party Mountain Road menaka khatlai tarik urempang arjar pulai kalau penloi ke jingelang pat ba apok kesnok sok ping ban pensngau yikimat rekam jong ke parti ban pan jingkersan ru naki pat ba ban a jingkersan biang sasisen yo ba jigur merthong ban long nomi khmat saga ying dor ba thau an ke jella haba a jingkran hakte ke sngi nak liang ba jigur merthong ubolong kurtong ke NPP na Mountain Road constituency ula pensngau yikimat bat kithong ba khmat bau ang nur ban trei bat ban wanra nak benta ke constituency Ulah pensai ru halor ka jing kenok jongki wei ki parti bat kumju halor kata ka jing jer ka jongki ya ki nong mi khmat ba ki noi lam ke NPP kum kita ki high level da ka baong ba ki dei ki high level ki ba wanra ya ki scheme penroi bat ki jing mentoi na ka benta ki pat ba om kum kita ki mentu kum bala kenok de ki katu kat ne ki ru persa parti Tenata dau ni dei ban perkhat ba ki briu ki ong menta ya parti jungi ki ong ki high level kita ki nong tu ki nong sikor hoi ni dai ki high level banwara ya ka development ni dai ki high level banwara ya ki scheme ki baper tena kata daw na ay ka jings kublay ya kito ki ba ong high level hagar jar ka pra nyaken mau bahadin bangawan kanbas hakane ka ere nong try ki ong tang kawai balada pipenyo ya kane ka surok kemut nginya tep bat ki bat kejak ki ong tengah kermen scam menta kinya tep tang ka ki ka kejak den nai katar kalabeng tenang ta daw na kermen scam bahakane ka kenti kibriu kin start Kimdai su bansa penbit haga jing bang jong kektim. Namar kiwe ki bang sisa kektim. Ngari ngambang dari ngabang nakakam. Ngansa penyo baik yaka CHC. Hangne haum shopping bat hamawet. Hasing duli kabadon kam tam nakabatajungi. Ngintre berba ladangi poisa katong nakaling jongaru ngantre arsya banya kabanga tre hakane ka sansnem nata daw don kam ka jingya tre lang don kam kata ka jingya teli ladangi ya smutu ya ka jingye jongane ka dong ka thain kemut hakane ka kenti ladangam tharai ngam don kam su banwan kanbas hagapor banga job ya ka MDC yang ubadon haka sorkar hapo council kibret sarut kipabat yang ka suki charman hapo state ru charman hapo district council ru charman salah ki kimbit yang bangimi napo nong kendong ngan kerwit da polisi lajong ki klem ya ka suki Kiklem ya kasuki ngayobat ya kai deputy CM bat ya ka platengka mentaki atmu namar bang bat ya ka platengka ladangam san ya ka file wat ka skim MDC jong kiru mlale ai tenata da what you underestimate ya bro what you underestimate ladang apan lut ya karam kemut kiem le ki badon hang ni hapo mosnut baru kwet ki basaram sudah Wapa kenaru lumar boleh ngala kersan ya iru tenata daw ngai kublai pakna pat ya kiwe badon hamne ki kila yang nata daw kilawan sekmat ban kersannya kongsan ni ban wanra pura ia ka civil subdivision kata kadai katong kaban nengkong jonga bat ka baar ni sa keren baik Syapang ka education. Haga bide bat ke education ngalat dep don ya ka plan. Balada nga poy sa katong gamot. Ngin sa wanra ya ka People College. Ka People College kade kabaddan kam tam na kabenta mau senut jungi namar baro ki kun samla jungi. Ngin yolat ban lek pulis sabar re ni don kam ya ki college hapo konsumsi jungi
teng ale rain hadin bakli ki paralok ba piadon ki college kapno tri apo mau senrut don bok banga job mga ngasa ay ketika building siklur sipo ni sayo yaga building ban pulong college balai ngi ay yakatay ngayu i yakalawe jong ki kun samla nakata daw nga ay yakatay ka college balai nga simkya haki education namar nakaleng jonga ngalalap bahaka dong ka tanjungi ngimpat yo yakata ka foundation ka ba beng haka ba pule puti nakata daw ngidon kam ban perkat nungkong yaka kam pule puti haka ne ka dong ka tanjungi kabaar haga bedai batka help haga bedai ka jingkot jingke hangne haga dong ka tanjungi kabadon kam hadu katata ngala ong chisin ya way minister but ya way emle balai ngimla ban rakyat ki doktor ki bangi papule nakaliang ka sorkar siapo kinong kendong ban sakri ya ki ba beli ni ailat baik bakin rung baik tang hapo sor ndai sanong kendong ki klep haga jing sisa kide ban pa siapo nong kendong ya kito ki bapa pule dakas sorkar tiri yakineru ngala ong ya wemle bang nakaleng jom pidon ha opposition pi kerwit se yakane ndre tarum nut ongrim bangi sayo yaki development ki baper hakane ka maus nut jongi naya compare yaki we ki scheme compare swatang ka NEC scheme mano bayo naki paraimle yake NEC scheme niyo tang mangi arngut uwe uday MLA Congress badai na po chopot but mga bayo nang na po maus nut dere halor ka nongrim bangi ya tristom niyawat yakalat kalenti naki department ki baper Kebanengkong nang siap ni debat pek suai ya ke parti kebadan kanongrin ke parti kebadan ngidon tingkermen banjok ke parti kebawara ya ke sensar kada ke bakoy ke parti kebalak ban develop man rai ke development nagam taging don kam jungi iwe Topulong dari ding duai ngikir Kristan baro Bunsin ki high level jong ki palang baper ki sayong yagiri kikitin duai banyo yaw nong alam bahok ba duai banyo yaw nong alam ubalait na kabamsak duai banyo yaw nong alam ubalait na kikam audio jangka percaya ngira yo ta upana uday buriu ubalait ne kita bro ju bangkwai ju di sigret ju di kiat jangan dikipotong ikisnan mentang gila yo arpulai kilometer bat kesamsun jokrik surok kelong hadu kendai peprakurul anak tak kejongi kau kipai babiin dari nata kedau pada kalian jongan kau yakin ki emelir nyahat banai kecil kesan ban ngenong ngepi kini kau kini ki emelir nyahat panong kau kita ki hero lanya kita ki kun kab bab simprang kila panwen ki bala panwen yak tak ki sokedot ki batung ki pada nak tandoet jongi nilamat boros ketam te kau kecil sango yang ni kandidat batong ni emelir nakalin jongan ngalaran ba baban ay biyang sa sin ka tikersan jari ni yamle bat ikandidat ikjong iba mentang Berkafiran pa ke bawah peluang yang bagan penyeso Aisyah Parti MPP namar ba nasam ba ibana jibur daga baburam ii ada hasilnya babu om dai tang kacing kena tu kibru ba ibana jibur ii tang ya katan salang
sakinya kata. Nganya tahu ke jenis siya. Kasarap ka ba ng limpat ji isro krong menyo nado padang kaya nga. Hadu hakini kisi naslong dungi kabare nasenduli banet sa patarkanang mantala siyang Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836-000-6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya.